Una vez más quiero expresar mi gratitud a la iglesia en general y a los pastores en particular por la oportunidad de compartir esta gloriosa palabra con la congregación. One more time, I'd like to express my gratitude to the church at large and to our pastors in particular for giving me this opportunity to share the glorious word with you. Y no estoy diciendo esto por un mero formalismo, en realidad aprecio mucho el hecho de estar acá compartiendo la palabra del Señor en esta noche. And I don't say this as mere formalism, but I truly am grateful for being able to be here and share the word with you today. Quisiera que me acompañaran al libro de Hebreos, capítulo 2. Please open your word to Hebrews chapter 2. Para leer los versos desde el 1 hasta el 4. We're going to read verses 1 to 4. Hebreos 2, 1 al 4. Hebrews 2, 1 to 4. Therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward, how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him? God also bearing witness, both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to his own will. Vamos a orar. Let's pray. Padre, queremos en esta noche exponer tu palabra, Father, this night we want to exposit your word, no nuestra palabra, sino la tuya, not our words, but yours, que es la que tiene poder para salvar y para edificar. which have power to save and to edify. Úsanos en medio de nuestra limitación y glorifícate en esta noche, Señor. Use us even amidst our own limitations, Father, and glorify yourself. Bendícenos a través de tu voz. Bless us according to your word. En el nombre de Cristo oramos. Amén. In the name of Christ we pray. Amen. Cuando yo era niño viviendo en Cuba, el gobierno cubano estaba obsesionado con la idea de que Estados Unidos nos iba a atacar militarmente. When I was a boy living in Cuba, the Cuban government was obsessed with the idea that the American government was going to attack us with their military. Así que por todos lados habían carteles y letreros que llamaban a los cubanos a estar preparados para cuando ese ataque norteamericano llegara. Therefore, you would see signs and posters, billboards all around giving warning to the Cuban people to be prepared at any moment for this North American attack that was going to occur. Y muchas veces durante el día, mientras los niños estábamos en la escuela pública, que es la única escuela que hay, se escuchaba el sonido de una alarma. And many times during the day, while the kids were in school, in public school, which is the only type of school in Cuba, you would hear the sound of a horn or an alarm, Lo cual indicaba que un ataque aéreo estaba ocurriendo. which indicated that an aerial attack was occurring. Así que cuando los niños escuchábamos esa alarma, salíamos corriendo porque sabíamos que los aviones americanos estaban llegando. So when the kids would hear this sound, we would start running because we knew the American airplanes were coming. Y corríamos hacia unos túneles que se habían construido por todos lados que supuestamente servirían para protegernos de los ataques de los aviones. And we would run to these tunnels that were built underground that would supposedly serve to protect us from these bombs from the Americans. Al principio, cuando éramos muy pequeños, escuchábamos la alarma y nos asustábamos mucho, obviamente. At the beginning, when we were very young, we would hear the alarm and we would get very scared. Y corríamos hacia los túneles a escondernos. And we would run to the tunnels to hide. Pero con el paso del tiempo, el sonido de la alarma fue haciéndose más familiar y nos fuimos dando cuenta que no había nada que temer. But throughout time, we realized that the sound of the alarm became more familiar, and we started to realize that we had nothing to fear. Porque en realidad era un ensayo ficticio. Because in reality, it was a fictitious exercise. Nos dimos cuenta que los Estados Unidos nunca nos iban a atacar, We realized that the United States was never going to attack us, que los aviones y las bombas nunca iban a llegar. that the airplanes and the bombs would never come. Y de paso también nos dimos cuenta que aquellos túneles que se habían construido, lo único que hubieran servido es para sepultarnos eternamente si en realidad hubiese habido un ataque. And what we realized was that those tunnels that were built where we would hide, they really only served to bury us eternally in case of a real attack.
Pero el punto es que ese sonido de bocina o aquella alarma que escuchábamos tan frecuentemente era una advertencia que pretendía alertarnos de algo. But the point is that horn or that sound that we would hear so frequently, it served as a warning and it pretended to supposedly alert us and to cause us to react ahead of time to be able to protect us from this supposed danger. Para eso son las alarmas, para eso son las advertencias, son llamados de alerta que intentan hacernos despertar de antemano, antes que sea demasiado tarde. That's what alarms or these warnings are for. They're calling us or alerting us to awake and to awaken our senses to protect us from this potential danger. Si usted va conduciendo su auto y hay una barrera con luces rojas parpadeantes que descienden en una carretera, en un cruce de ferrocarril, if you're driving down the road and you're approaching a railroad crossing and you see the pole that's descending with the flashing red lights, eso indica que probablemente un tren viene e intenta evitarle un accidente. that's warning you that a train is coming and it's intending to avoid an accident. Si la alarma de humo de su casa se escucha a medianoche, eso puede indicar que hay fuego. If you hear the fire alarm in your house during the night, that indicates that there may be a fire. Es una advertencia de que usted podría morir quemado. That's a warning that you could possibly die from fire, from burning. También podría indicar que su hijo adolescente está cocinando. It may also indicate that your teenage son is cooking. Si una luz amarilla se enciende en su tablero de su auto, cerca del icono de la gasolina, If the yellow gas light lights up on your dashboard, eso es una advertencia de que le queda poco combustible e intenta hacerle estar consciente de que puede quedarse varado en la autopista. it's a warning that it's a warning that you're low on gas and you could possibly be stranded on the highway or on the street. El punto es que las señales o advertencias nos alertan anticipadamente para que nosotros evitemos ciertas consecuencias, para que evitemos ciertos peligros antes que sea demasiado tarde. The point is that alarms or these warning signs, they're supposed to alert us beforehand so we can avoid these certain dangers before it's too late. Y la carta de los Hebreos o la epístola a los Hebreos, donde está nuestro texto de hoy, es un libro donde abundan este tipo de alarmas o señales. And the letter to the Hebrews, where we find our text today, is a book where these types of warnings abound, or these warning signs. Si lees el libro de tapa a tapa, verás que hay muchos llamados de atención, muchas luces rojas. If you read the book from cover to cover, you'll see that there's many warning signs or red lights in the book of Hebrews. Luces rojas que intentan evitarnos peligros en nuestro andar como creyentes. Red lights that their intention is to call our attention, to free us from certain dangers in your walk as a Christian. Hay alrededor de 10 pasajes de las Escrituras que constituyen advertencias solemnes que los creyentes no debiéramos menospreciar. There's approximately 10 passages in the book of Hebrews that contain solemn warnings to the believer that we should not despise. Y la primera de estas advertencias es precisamente este texto que leímos nosotros en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. And the first of these warnings that we see in the book we just read in the text that we just read in Hebrews chapter 2, verses 1 to 4. Esta es la primera de esas luces rojas o señales de advertencia que encontramos en el libro y que no debemos menospreciar. This is the first red light, if you will, or warning sign that we find in the book that we should not despise. Es la primera advertencia del libro de Hebreos. It's the first warning of the book of Hebrews. Y lo que deseamos hacer en esta noche es considerar esta advertencia. And what I desire to do this evening is to consider this warning. Y vamos a considerar la advertencia desde tres perspectivas diferentes. We're going to consider this warning from three different perspectives. Primero vamos a ver el contexto de la advertencia. First, we're going to see the context of the warning. En segundo lugar, veremos el contenido de la advertencia. And secondly, we're going to see the content of the warning. Y en tercer lugar, vamos a ver el peligro del que esta advertencia nos quiere librar. And third, we're going to see the danger from which this warning wants to free us. Son tres encabezados sencillos y fáciles de recordar. There are three simple headings and easy to remember. Y que les voy a pedir que estén con sus Biblias abiertas o sus teléfonos o sus iPads, lo que tengan en Hebreos capítulo 2, especialmente en el verso 1.
So I ask you to please keep your Bibles open, or your phones or your iPads, whatever you have, and keep it there in Hebrews chapter 2. Es donde vamos a estar considerando mayormente, o vamos a dedicarnos mayormente a considerar ese versículo 1 del capítulo 2 de Hebreo. This is where we're going to spend the majority of our time this evening, considering Hebrews chapter 2. Y lo primero que haremos será, como dijimos, ver el contexto de nuestra advertencia. And the first thing I want us to consider, as I already mentioned, is the context of this warning. Algo que llama la atención desde el inicio cuando leemos nuestro pasaje es que comienza con un por tanto. Something that catches our attention from the beginning in this passage is that it begins with the word therefore. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard. Ese por tanto o por esto, como lo traducen algunas versiones, es un término de conclusión. The therefore, or because, as other versions translate it, it's a term of conclusion or application. Un término que nos conecta obligatoriamente con lo que se ha dicho previamente. A term that connects us with what was previously said. Siempre que ves un por tanto, debes ir a lo que se ha dicho antes. Whenever you see a therefore, you need to go to what was previously said. ¿Y qué es lo que se ha dicho antes en este capítulo 1 de Hebreos? And what was said in chapter 1 of Hebrews? Bueno, básicamente el capítulo 1 de Hebreos nos dice que Dios bajo el nuevo pacto ha escogido a su Hijo como su vocero oficial. Well, basically in chapter 1 of Hebrews, we are told that God under the new covenant has chosen his Son as his exclusive spokesperson. El Hijo es presentado como el vocero exclusivo del Padre en este capítulo. The Son is presented as the exclusive spokesperson of the Father in this chapter. Noten los dos primeros versículos del capítulo 1 de Hebreo, como comienza el libro. Note the first two verses of chapter 1 of Hebrews. Por favor, lea. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. Según el autor de Hebreos, Dios siempre ha hablado a lo largo de la historia humana. According to the author of Hebrews, God has always spoken throughout human history. Lo hizo en los tiempos pasados y lo sigue haciendo en los tiempos modernos. He did it in ancient times, and he continues to do it in modern times. En los tiempos pasados hablaba de muchas maneras, según el autor. In ancient times, he spoke in many ways, or many diverse ways. A través de profetas, a través de sueños, a través de visiones, a través de voces, a través de ángeles. He spoke through prophets, through dreams, through visions, through audible voices, through angels. Pero en estos postreros días, nos dice el autor de Hebreos, que Dios ha decidido hablar exclusivamente por el Hijo. But in these latter days, according to the author of Hebrews, God has decided to speak exclusively through his Son. El Hijo es el vocero oficial autorizado del cielo ahora. The Son is the authorized spokesperson of heaven. Cuando un nuevo presidente llega a la Casa Blanca, una de las primeras cosas que hace es seleccionar un secretario de prensa. When a new president assumes his command in the White House, one of the first things that he does is select the press secretary. A esta persona se le confiere la autoridad para hablar oficialmente en nombre del presidente. This person is conferred the authority to talk officially on behalf of the president. Cuando esta persona habla en nombre del presidente, aun cuando el presidente no esté. This person, when they speak on behalf of the president, even if the president is not present. Es el vocero presidencial. He or she is the presidential spokesperson. Si hay una conferencia de prensa, if there is a press conference, el jardinero de la Casa Blanca no puede salir a hablar en nombre del presidente. The landscaper of the White House cannot go out and speak on behalf of the president. Y si lo hiciera, probablemente nadie le haría caso. And if he did it, probably no one would pay attention. Porque no es un vocero autorizado. Because he is not an authorized Hay alguien spokesperson. designado para esa función. There is someone who is designated for that function. Y eso es lo que nos dice el autor de Hebreos acá. And that is what the author of Hebrews tells us here. Que aunque en otro tiempo Dios tuvo diversos voceros, ahora ha decidido hablar por el Hijo. That in times past, God had many other spokespersons, but in these last days, He's speaking through His authorized spokesperson. Entre paréntesis, para aquellos que insisten en que hoy en día
continúa Dios revelándose a través de maneras extraordinarias, deberían leer con atención este texto. As a side note, those who insist today that God still continues to reveal himself in extraordinary manners Deberían leer con atención este texto. should read this text with attention. Porque aquí se divide la historia humana en dos grandes partes. Because here, human history is divided into two parts. Antes del Hijo, Before the Son, que son los tiempos antiguos, the ancient times, y después del Hijo, que son los tiempos postreros. and after the Son, which is the last days. En los tiempos antiguos Dios habló de muchas maneras, In ancient times, God spoke in many ways. pero en los tiempos postreros ha decidido hablar exclusivamente a través del Hijo. But in these latter days or last days, he has decided to speak exclusively through the Son. Ese es su único vocero. That is his only spokesperson. Algunos dicen, pero ¿acaso Dios no es soberano y no puede hablar de otras maneras si así lo decide? But some say, isn't God sovereign and that he can speak in any way that he decides? Por supuesto que sí lo puede hacer, Of course he can. pero el punto es que Él dice que no lo quiere hacer. But the point is that he says that he does not want to. Él dice que quiere hablar exclusivamente a través del Hijo. He says that he wants to speak exclusively through his Son. Así que el Hijo es el vocero del nuevo pacto, Therefore the Son is the spokesperson of the new no los covenant, profetas, not the prophets, no las voces audibles, not audible no los voices, sueños, not dreams, no los ángeles, not angels, sino el Hijo. but the Son. Esta es la razón por la que luego que el autor de los Hebreos introduce al Hijo en el capítulo 1, This is the reason as to why the author introduces the Son as the spokesperson in chapter 1. él dedica el resto del libro a defender la superioridad del Hijo. He dedicates the rest of the chapter of the book to defending and showing the superiority of the Son. La superioridad del Hijo sobre todo y sobre todos. The superiority of the Son over everyone and all things. No tengo el tiempo ahora para dedicarlo, pero pueden revisarlo en sus casas I don't have the time right now to go into detail, but you can review it in your homes, y van a ver con toda claridad lo que les estoy diciendo. and you're going to see with all clarity what I'm telling Si you. ven los capítulos 1 y 2, van a ver al Hijo presentado como superior a los ángeles. If you look at chapter 1 and 2, you're going to see the Son presented as superior to the angels. Si ven los capítulos 3 y 4, van a ver al Hijo presentado como superior a Moisés. If you look at chapters 3 and 4, the Son is presented as superior to Moses. Si ven los capítulos 4 al 7, van a ver al Hijo presentado como superior a todos los sacerdotes, a Aarón, Melquisedec, etc. If you look at chapters 4 to 7, the Son is presented as superior to the priests, Aaron, Melchizedek. Y si ven del capítulo 8 en adelante, verán al Hijo presentado como superior a todo lo que tenía que ver con el pacto antiguo. And if you look at chapter 8 and onward, you'll see the Son presented as superior to the old covenant. El Hijo es superior a todo y a todos. The Son is superior to everyone and everything. Por tanto, su voz es digna de ser escuchada. Therefore, his voice is worthy to be heeded or to pay Ese es attention. el mensaje principal del libro de Hebreos. That is the main message of the book of Hebrews. Nadie supera la grandeza y la grandiosidad del Hijo, No one or nothing is greater or superior to the voice of the Son. ese es el vocero de Dios, He is the spokesperson of God. todos son inferiores a Él, All are inferior to him. incluso los ángeles son inferiores a Él. Even the angels are inferior to him. Y eso es lo que hace el autor en el resto del capítulo 1. And that is what the author in chapter 1 shows us. Revisen conmigo brevemente el capítulo 1 para que vean esto con claridad. Look at chapter 1 with me for a second so we can see this with clarity. Por ejemplo, en el verso 4 se nos dice que el Hijo heredó más excelente nombre que los ángeles. For example, in verse 4, we are told that the Son, he has by inheritance obtained a more excellent name than they. En el verso 5 se nos dice que a ningún ángel se le dijo jamás, mi hijo eres tú, por parte de Dios. In verse 5, we see that no angel has been told by God, you are my Son, today I have begotten you. En el verso 6 se nos dice, y esto sí es sorprendente, que a los ángeles se le ordena adorar al Hijo. In verse 6, we're told, and this is surprising, that the angels, let all the angels of God worship him. En los versos 7 y 8, y esta es ya como la guinda del cake, se nos dice que Dios se refiere a los ángeles como ministros, pero al Hijo le llama Dios y dice que está sentado en un trono eterno. In verses 7 to 8, and this is the icing on top of the cake,
We're told that God refers to the angels as ministers, but to the Son, he is called God, and he is seated on the eternal throne. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Your throne, O God, is forever and ever. Ningún ángel jamás recibió ese mensaje. No angel has ever received this title. Y finalmente en los versos 13 y 14 se dice que a ninguno de los ángeles se le dijo, siéntate a mi derecha, en señal de autoridad. And finally in verses 13 to 14, we're told that no angel has ever been told by the Father, sit at my right hand, which is an expression of showing that he is sharing his authority Por parte de Dios. On behalf of the Son, or with the Son. El mensaje de este capítulo 1 es muy claro. The message of chapter 1 is very clear. Los ángeles son criaturas extraordinarias, Angels are extraordinary creatures, pero no pueden compararse con el Hijo. but they cannot be compared with the Son. Porque el Hijo es Dios por los siglos de los siglos. Because the Son is God forever and ever. Estará sentado en un trono eterno He is seated on an eternal throne, y recibirá la adoración de todos, incluso de los ángeles. and he shall receive adoration from all, including the angels. Ahora, ¿cuál es el interés del autor en convencernos de que el Hijo es superior a los ángeles? Now, what is the interest of the author in trying to convince us that the Son is superior to the angels? Bueno, su interés primario es convencernos de que puesto que el Hijo es superior, deberíamos escucharle con más atención incluso que si un ángel viniese a darnos un mensaje de parte de Dios. Well, his primary interest is to convince us that the Son is superior, and because he's superior, we need to listen with more attention, even more than we would pay attention to an angel if an angel appeared before us. Vean la conexión que hace el autor en el capítulo 2, versículos 3 al 4, que ya leímos. Look at the connection that the author makes in chapter 2, verses 3 to 4 that we just saw. ¿Puedes leer, por favor? How shall we escape? How shall we escape if we neglect... 2 y 3. Oh, those three. For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward, how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him? Si la palabra dicha por ángeles fue firme, If the word spoken by angels was sure or firm, ¿cuánto más firme será la palabra dicha por el Hijo, que es superior a los ángeles? how much more is the word that has been spoken by the Son? How much more firm? Todo lo que se ha dicho en el capítulo 1 acerca de la superioridad de Cristo tiene como finalidad llevarnos ahí. Everything that has been said in chapter 1 concerning the superiority of Christ, its end is to take us there. No es para aumentar nuestro conocimiento teológico acerca del Hijo o intelectual, It's not to simply increase our theological knowledge or our intellect, sino que hay una razón práctica en la mente del autor. but there is a practical reason in the mind of El the autor author. quería preparar nuestro corazón para la advertencia que nos va a traer en el capítulo The 2. author wanted to prepare our hearts for the warning that he would give us in chapter 2. Quería que estuviésemos conscientes de la superioridad de aquel que habla para advertirnos acerca de la necesidad de He escucharle. wanted us to be conscious of the superiority and to be conscious of the warning, to understand the warning that he would give us in chapter 2. ¿Y cuál es la advertencia del capítulo como tal? And what is the warning? Eso es lo segundo que veremos. That's the second thing that we shall see. Ya vimos el contexto de la advertencia. We saw the context of the warning. Veamos en segundo lugar el contenido de la Now, advertencia. in second place, let's look at the content of the warning. Dice una vez más el verso 1 del capítulo 2, por tanto, es decir, por todo lo que acabamos de ver acerca de la superioridad de Cristo, Our text says in verse 1 of chapter 2, therefore, in other words, because of what we've seen in chapter 1 concerning the greatness of the Son, es por eso que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. because of this, therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard. Si nosotros miramos el capítulo 1, vamos a ver que no hay allí ninguna exhortación o mandamiento. When we look at chapter 1, we see that there's no exhortation or no commandment there. Solo vemos declaraciones gloriosas acerca de Cristo. We only see glorious declarations about Christ. Pero las exhortaciones
que se desprenden de esas declaraciones están ahora en el capítulo 2. But those exhortations that come from chapter 1, we now see it in chapter 2. El autor no era un simple teólogo académico que estudiaba la doctrina por razones intelectuales, The author of Hebrews was not simply a theological academic who studied the doctrine for simply intellectual reasons, sino que tenía un corazón pastoral. but he had a pastoral heart. Él quería exponer la doctrina, pero también quería aplicar la doctrina. He wanted to exposit the doctrine, but he also wanted to apply it. Ya ha dicho abundantemente el pastor Smith entre nosotros que un buen sermón tiene exposición y aplicación. Pastor Smith has mentioned before that a good sermon has exposition, but it also has application. Y el autor de los Hebreos sabría esto. And the author of Hebrews knew this. Así que el capítulo 1, aunque solamente hay declaraciones teológicas, cuando llega el capítulo 2 el autor nos trae esas aplicaciones que eran necesarias desprender de esas verdades. So even though in chapter 1 we only see theological declarations concerning the superiority of the Son, when the author arrives to chapter 2, the first thing we see is he applies these truths by way of a warning. Y la advertencia es esta: And the warning is this: si el Hijo es superior a todos, if the Son is superior to all, incluyendo a los ángeles que nos hablaron, even the angels that he mentioned, entonces cuídate de poner atención a lo que el Hijo ha dicho. therefore be careful to pay attention to what the Son has said. Ahora, pongámonos por un momento en el lugar de los destinatarios originales de esta carta. Now, for a second, let us put ourselves in the place of those original recipients of the letter to the Que Hebrews. eran hebreos o judíos convertidos al cristianismo. These were Hebrews or Jews who had been converted to Christianity. Como judíos todavía sentían un gran aprecio, aun cuando eran creyentes, sentían un gran aprecio por aquellos instrumentos que Dios había usado para traer su palabra en el Antiguo Testamento. As Jews, they still had a great appreciation, even though they were now Christian converts, they had a great appreciation for those instruments that God had used to bring His word in the Old Covenant. Para cualquier judío, aun siendo cristiano, él sentía una gran admiración por Moisés, For any Jew who even had become a Christian, they still felt a great admiration for Moses, o sentía una gran admiración por los profetas, or they felt a great admiration for the o prophets, sentía una gran admiración por los ángeles. or they felt a great admiration for the angels. De hecho, uno de los primeros problemas que tuvo la iglesia primitiva fue la de los judíos que trataron de judaizar el cristianismo. As a matter of fact, one of the first problems that the early Christians faced was those false teachers who wanted to, or those Judaizers who wanted to combine Judaism with Christianity. Así que estos judíos a los que se le escribe esta carta necesitaban despertar a la superioridad de Cristo. So these Jews to whom this card or this letter was written, they needed to be awakened to the superiority of the Son. A la superioridad de Cristo como vocero para que no quisieran escuchar otras voces aparte de Cristo. The superiority of the Son as the spokesperson of God under the new covenant, so they would not desire to hear other voices. Lo que tenemos aquí en Hebreos capítulo 1 y capítulo 2 es una escena muy parecida a la del monte de la transfiguración. What we see here in Hebrews chapter 1 and 2 is very familiar to what we see on the Mount of Transfiguration. Cuando algunos discípulos se encontraron con Jesús, Moisés y Elías. When a few of the disciples found themselves with Jesus and Moses and Elijah. Moisés y Elías, dos hombres que representaban lo mejor de la revelación del Antiguo Testamento. Two men, Moses and Elijah, who represented the best of the revelation of the Old Testament. Moisés la ley y Elías los profetas. Moses represented the law and Elijah the prophets. Ahora imagínense lo que significó para aquellos discípulos de buena primera encontrarse con esos dos personajes tan importantes para la nación judía. Imagine yourself what they felt when they encountered these two great men, Moses and Elijah. Fue tan grandioso y tan impresionante que Pedro quería hasta construir unas casas para quedarse a vivir allí con ellos. They were made such an impression that Peter wanted to build tabernacles there to dwell with them. Para un judío, Moisés y Elías era el equivalente de un adolescente encontrarse hoy con su atleta favorito o con su artista favorito. For
those Jews, for those disciples to see Moses and Elijah, it was like a teen seeing their favorite athlete or their favorite actor today. Aquellos judíos no podían creer lo que estaban viendo. Those Jews, those disciples could not believe what they were seeing. ¿En serio Moisés y Elías aquí con nosotros? I mean, and seriously, Moses and Elijah here with us? Dice un evangelista que incluso estaban tan nerviosos que comenzaron a hablar tonterías. One of the gospel writers says that they were so nervous that they began to speak foolish things. Estaban en shock. They were in shock. Si hubieran tenido sus celulares, hubieran querido tirarse probablemente una foto, la foto del famoso. If they had their cell phones, they probably would have taken a selfie with one of those famous guys. ¿Y qué hizo Dios en este contexto? And what did God do in this context? Inmediatamente envió una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. And what did God do in this context? Immediately, He sent a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, hear Him." Un momento, la estrella aquí no es Moisés, la estrella no es Elías, la estrella es Cristo, es mi hijo. Wait a moment. The star here is not Moses. The star is not Elijah. The star here is the Son, the Lord Jesus. Ellos fueron grandes hombres, They were great men, pero ahora deben oír a mi hijo. but now they should listen to the Son. Escúchenle a él con atención. Hear Him with great attention. Hermanos y hermanas, nosotros, los creyentes del nuevo pacto, Brothers and sisters, we the Christians, we as Christians under the new covenant, tenemos un privilegio que los santos del Antiguo Testamento no tuvieron. we have a privilege that the saints of the Old Testament did not have. Tenemos la voz del Hijo. We have the voice of the Son. Tenemos la palabra profética más segura. We have the most sure prophetic word, Más segura que la voz de Moisés. even more sure than the voice Más of segura que la Moses, voz de los profetas. more sure than the voice of Más the segura que prophets, la voz de los ángeles. more sure than the voice of the Todo angels. lo que necesitamos para nuestra salvación y para nuestra felicidad está dicho por el Hijo y lo tenemos acá con nosotros. All that we need concerning our salvation and the happiness of our souls, it has been told to us through the Son, and we have here in the Word everything that we need. Pero hay algo que tenemos que hacer de nuestro lado. But there's something that we need to do on our side. Y eso es lo que nos dice el autor de los Hebreos. And that's what the author of Hebrews tells us. Es necesario que le pongamos atención a eso que Dios ha dicho. It's necessary that we pay attention to what God has A told eso us, que nos ha dicho a través de su vocero especial. what He has told us through His special Es spokesperson. necesario, es importante, es imprescindible que prestemos atención. It's necessary, it's important that we pay attention to His Word. Y permítanme hacer una breve pregunta a modo de aplicación aquí. And allow me to ask a brief question by way of application. ¿Cuánta atención prestas tú a la voz del Hijo? How much attention are you putting, or how much attention are you giving to the voice of the Son? El Hijo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. In John 10:27, we read that the Lord said, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Una oveja de Cristo tiene al menos dos características. A sheep of Christ has at least two characteristics. Primero, oye la voz de su pastor. First, he hears the voice of his pastor or Y his shepherd. segundo, él sigue la voz de su pastor. Secondly, he follows the voice of the shepherd. Una verdadera oveja quiere escuchar la voz de A su true pastor. sheep desires to hear the voice of the shepherd. No viene a la iglesia a pasar simplemente un rato porque hay un buen grupo de amigos que son cool y la pasamos bien. He does not simply come to church to just have a good time and spend time with his cool young friends. No viene a la iglesia simplemente a liberar el estrés. Algunos practican yoga, otros hacen meditación y yo vengo a la iglesia. He doesn't simply come to church to blow off some steam or stress. You know, some practice yoga, others meditate, and I come to church. Me relajo cuando suena el piano, me duermo cuando el pastor predica y salgo rejuvenecido de acá. I relax while the piano plays, and I fall asleep while the pastor preaches, and I get out of here rejuvenated or renovated. No, una oveja de Cristo viene primariamente porque desea escuchar la voz de su pastor. No, a true sheep comes to church primarily because they desire to hear the word of Christ. Si esa no es la razón principal por la que vienes cada domingo a esta iglesia, If that's not the main reason why you come to church every Entonces, Sunday, con gran dolor debo decirte que tienes buenas razones para pensar que no eres una oveja. with great sorrow, I should tell you that you have great motive
to not believe that you are a true sheep of Christ. Pero una oveja de Cristo no solo quiere oír la voz de su maestro, sino que también quiere obedecerla. Cristo dijo, y me siguen. But a sheep of Christ does not simply desire to hear his voice, but also desires to obey it. My sheep hear my voice and they follow me, said the Lord. Nosotros vivimos en la ciudad y no tenemos una cultura de campo como la gente a las que Cristo le hablaba. We live in a city, and the majority of us do not live in the same setting as these original recipients to which Christ was saying these things. Si tuviéramos algo de cultura campestre, entenderíamos un poco más lo que Cristo quiso decir aquí. But if we understood, Si tuviéramos algo de la cultura de campo, quizás entenderíamos if we mejor. understood kind of the culture of farming life or agrarian life, we would understand more what Christ was saying here. Hace un tiempo vi un video muy pequeño acerca de un pastor de ovejas en Oriente Medio. Recently, I saw a short video about a shepherd in the Middle East. Y habían como 300 ovejas dispersas en un terreno. And there was about 300 sheep spread across the field. Pero tan pronto el pastor llegó y comenzó a vocear, But as soon as the pastor or the shepherd arrived and gave todas las ovejas voices, corrieron a él y le siguieron. all the sheep, they ran to him and they followed him. Supieron identificar la voz de su pastor, de aquel que las alimentaba. They knew how to identify the voice of their Y pastor, fueron tras él. and they went after him. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. My dijo voice Cristo. hear my sheep hear my voice and they follow me. ¿Y qué pasa si no oyen su voz? Si oyen su voz y no le siguen, ¿qué pasa? And what happens if they hear his voice but they don't follow him? La implicación de lo que Cristo está diciendo entonces es que probablemente no son sus ovejas. The implication that Christ is saying is that they're probably not his sheep. Fue el propio Señor quien dijo en Lucas 6:46, It was the Lord who said in Luke 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? "Why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say?" El verdadero seguidor de Cristo se toma en serio la palabra de su Señor. The true follower of Christ takes seriously his word. Y es precisamente eso lo que nos está diciendo el autor de Hebreos aquí en el versículo 1. And that's precisely what the author of Hebrews is telling us here in Hebrews Noten chapter 2 el verse énfasis 1. adicional que pone el autor en el versículo 1. No solo que debemos escuchar, sino que debemos hacerlo con más seriedad. Listen to the emphasis that he places in verse 1. Not only that we need to listen, but we need to give the more earnest heed to the things we have heard. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Therefore, we need to pay attention to be more diligent to the things we have heard. Debemos oír poniendo más atención o la más seria atención o más diligencia, como dice la versión en español. Therefore, we need to listen with more diligence or with more attention, as another version in Spanish puts it. Y no hacerlo así puede ser peligroso, nos dice el autor de Hebreos. And not doing it in such a way can be a danger. Ahora quizás alguien dice, bueno, tanto como peligroso, quizás estás exagerando mucho las cosas. Well, one of you might say, well, I mean, you're kind of exaggerating a little bit if I don't pay so much attention. ¿Cuál es el peligro al que los podemos exponer por desatender un poco la voz de Cristo? What's the danger to not listening to the word of Christ, or what danger do we face? Bueno, eso nos lleva de la mano al tercer y último encabezado de nuestra exposición, el peligro del que quiere librarnos esta advertencia. Well, that takes us to our third and final heading, the danger of which this warning wants to free us. Como decíamos anteriormente, las luces de alerta o las alarmas son señales que intentan librarnos de algo anticipadamente. As we said previously, these flashing lights and alarms, they're signs that are supposed to warn us in anticipation to any danger that we might face. ¿Y cuál es el peligro, la consecuencia de la que quiere librarnos el autor de los Hebreos? And what is the danger to which the author of Hebrews wants to free us from? Una vez más veamos cómo termina el verso 1 del capítulo 2. One more time, let's see how verse 1 of chapter 2 ends. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. El peligro del que se nos alerta aquí es el de deslizarnos o alejarnos. The danger that we're being warned of here is the danger of drifting away or departing. En realidad no hay en español o en inglés una traducción exacta de lo que este término griego significa. In reality, we don't have a complete translation
in English or Spanish of what this word really means. La idea que transmite el original es algo que pasa de una manera suave e imperceptible sin que podamos darnos cuenta. The idea that the original term gives us is something that drifts away very slowly or imperceptible without us realizing it. No es algo que pasa dramáticamente o públicamente. It's not something that happens drastically or publicly. No es como lo que se menciona en el capítulo 3 de algunos que tenían ya el corazón endurecido y estaban rebeldes contra Dios. It's not what's mentioned in chapter 3 of those who already had a certain hardened spiritual condition, who had a rebellious heart. Tampoco como lo que se menciona los que se mencionan en el capítulo 6 que estaban en una apostasía abierta. Also, it's not like those mentioned in chapter 6 who were in an open apostasy or rebellion. El término deslizarse o alejarse propone más bien algo que ocurre de una forma silenciosa y de una forma sutil. But the term here, to drift away or to backslide, it's more so to slip away in a subtle and silent manner into a spiritual decline. Calvino compara el término con un recipiente lleno de agua que está ligeramente agujereado. Calvin compares the term to a container filled with water that has a slight poke or a slight hole. A primera vista parece que no sucede nada con el recipiente. At first glance, it seems like nothing is happening to the container. Pero hay un defecto y poco a poco se va drenando el líquido de su interior. But there is a defect, and slowly the liquid drains from the container. Y Calvino lo traduce como un escurrirse silenciosamente. Calvin translates this word as a very slow drain, Como un liqueo silencioso. a kind of silent leakage. William Hendrickson, por su parte, dice que la palabra tiene connotaciones náuticas. William Hendrickson, on his part, says that the word has nautical connotations. Y da la idea de un barco que está mal amarrado al puerto. And gives the idea of a boat that's not tied down correctly to the dock. Que la soga está semisuelta y el vaivén de las olas van desplazando poco a poco el barco sin que nadie se dé cuenta. And the rope is not tied correctly to the dock, and slowly the waves of the sea start moving it away. Mi familia y yo vivimos como 15 años cerca de la playa. My family and I, we lived about 15 years near the ocean. Y íbamos muy frecuentemente caminando a llevar a nuestras hijas a nadar. And we would go frequently to take our daughters to swim. Y recuerdo que nos habían regalado una pequeña balsa de inflable. And I remember they gifted us, or they gave us, a small inflatable raft. Y un vecino, el hijo de uno de los vecinos que estaba allá, nos pidió la balsa y con la aprobación de sus padres se la prestamos porque quería usarla. And one of the sons of the neighbors asked us to borrow the raft, and of course we let him borrow the raft. Y el niño se montó en la orilla y se recostó. And the boy, he laid on the raft, and he was just laying down, relaxing. Ese día no había oleaje, no había un peligro inminente. That day there weren't any waves, there was no imminent danger. Pero el descuido de los padres y el suave vaivén de las olas But through the simple sway of the waters and the fathers not paying attention, fue empujando al niño hacia lo profundo. the boy slowly was being pushed out to the sea, into the deep. Y cuando todos nos dimos cuenta, ya el niño estaba casi en una situación de peligro. And when everyone realized, we realized that the kid was just so far and in danger. Alguien pudo nadar, pudo recuperarlo, pero incluso la balsa se perdió y nunca más la pudimos encontrar. Someone was able to swim and rescue the boy, but the raft unfortunately went into the ocean. Pero esa es una imagen muy parecida a la que nos está presentando aquí el autor de los Hebreos. And that's a similar image to what we see here in the book of Hebrews. Es algo que sucede imperceptiblemente. It's something that occurs in an imperceptible way. Poco a poco comenzamos a ser indiferentes a pequeñas cosas de la palabra de Dios. Little by little, we become imperceptible or indifferent to the Word of God. Descuidamos un principio por acá, We ignore one principle here. una exhortación por otro lado, Tomorrow we ignore or disregard an exhortation, después un mandamiento. and then later a commandment.
como si el suave movimiento de las olas nos fuera empujando sin que nos demos cuenta. as if the soft, imperceptible waves of the sea were pushing us away. Y un día cuando nos despertamos nos vemos que estamos en el medio del mar y no sabemos cómo llegamos ahí. And then one day we wake up and we're in the high sea and we don't even realize how we got there. Generalmente las caídas o las grandes caídas de los creyentes no ocurren de la noche a la mañana. Generally, the great downfalls of believers do not occur from one day to the next. Son más bien un proceso, un pequeño proceso donde comenzamos con pequeños descuidos. Instead, it's a process in which we begin with small disregards or neglects. Comenzamos a desoír la voz de Dios en pequeñas cosas. We begin to ignore the voice of God in small things. Quizás eres una joven creyente y sabes que no debes involucrarte con un inconverso emocionalmente. Maybe you're a young believer and you know that you should not involve yourself with a young unbeliever. ¿Sabes lo que Dios ha dicho acerca de eso? You know what God has said regarding this. Y quisieras incluso obedecerle, And maybe you even want to obey Him. pero comienzas a desatender la voz de Dios y a oír otras voces. But you begin to ignore the voice of God and to listen to other voices. La voz de tu corazón, The voice of your heart, la voz de tus amigas, the voice of your friends. y te involucras en una relación que sabes que no es lícita. And you involve yourself in a relationship that you know is not Y licit. poco a poco te vas deslizando. And little by little, you start drifting away. Quizás eres un hombre de negocios que sabes lo que Dios ha dicho acerca de pagar los impuestos, Maybe you're a businessman and you know what God has said regarding paying taxes. pero en vez de oír lo que Dios dice de pagar al César o dar al César lo que es del César, But instead of listening to what God has said about paying Caesar or rendering to Caesar what is Caesar's, escuchas la voz de tu socio que dice que no hay que ser tan extremista. you listen to the voice of your business partner who says you don't have to be such an extremist. E incluso algunos impuestos son injustos. Or then you start to say, well, even some taxes are unjust. Y comienzas a deslizarte poco a poco. And you begin to drift away. O quizás eres una mujer piadosa Or maybe you're a virtuous que woman sabes lo que la Biblia enseña acerca de la modestia, and you know what the Bible teaches regarding modesty. pero también estás viendo a tus amigas de Facebook, Instagram, que parece que no se ponen viejas y tú quieres verte como ellas. And maybe you see your friends on Facebook and Instagram and you see that they're not getting older and you want to dress like them. Y sabes lo que Dios ha dicho en cuanto a cómo debes vestir, And you know what God has said about how you should dress. pero no hay que ser tan extremista But you don't need to be such an extremist. y comienzas a deslizarte poco a poco. And you begin to drift away. Y los ejemplos pudieran ser muchísimos, And the examples could be so many more. más de lo que tenemos tiempo de presentar ahora. More than I have time to present. Pero el punto es el siguiente: But the point is the following. si no ponemos una fiel atención a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho en los pequeños detalles, If we don't pay if we don't pay careful attention to what God has promised or told us in His Word, podemos alejarnos silenciosamente. we can begin to drift away in a very subtle way. Podemos deslizarnos y llegar a donde no queríamos llegar. We can backslide and arrive to that place where we do not want to go. Caer en una decadencia espiritual profunda o en un pecado escandaloso no es algo que ocurre de un día para otro. Falling into a scandalous sin is not something that occurs from one day to the next. Es generalmente resultado de desatender progresivamente la voz de Dios. It is generally the result of ignoring progressively the voice of God En esos pequeños asuntos. in those small Ir things. cauterizando tu conciencia poco a poco, You begin to sear your conscience little by little hasta que la silencias por completo. until you silence it as a whole. ¿Y cómo podemos librarnos de este peligro? And how can we free ourselves from this danger? El autor de los Hebreos nos dice: The author of Hebrews tells us, pon más atención a la voz del Hijo. give the more earnest heed to the things we have heard. Por eso decía David en el Salmo 119:60. Por eso, Por eso, oh gosh, sorry. That's por why. eso decía- That's why David said in Psalm 119:60, I made haste and did not delay to keep your commandments. me apresuré y no me tardé a guardar tus mandamientos. Esa es la idea. Debemos ser prontos al escuchar la voz de Dios. That's the idea. Okay, sorry. That's the idea. I made haste and did not delay to keep your commandments. Si sabemos que Dios ha dicho algo y lo hemos entendido, If we know that God has said something and we've understood it, obedezcamos con prontitud.
We should obey with promptness, with attention. No tratemos de torcerle el brazo a lo que Dios ha dicho. We should not try to twist the arm No of what God tratemos de has said. dilatar la obediencia. We should not try to delay obedience. Apresurémonos a guardar. We should rush or hurry to obey. Esa obediencia pronta y precisa y exacta a lo que Dios ha dicho, That prompt obedience to what God has said, por insignificante que pueda parecer lo que Dios está diciendo, although however insignificant it is what God is saying, es el mejor antídoto contra el decaimiento espiritual. it's the best antidote to spiritual decline. Ese decaimiento o ese deslizarnos del que nos habla el autor de Hebreos. That backsliding or drifting away that the author of Hebrews tells us. El tiempo se nos ha ido y debemos concluir. Our time has gone and we should wrap things up or conclude. Como decíamos al principio, las alarmas o las alertas o las advertencias tienen la intención de librarnos de ciertos peligros. As we said at the beginning, these warnings or alarms, they're meant to care for us or to keep us safe. Algunas alertas no son tan importantes. Some alerts are not as important. Volviendo a la ilustración del inicio, cuando yo era niño y oíamos aquella alarma y la desoíamos y no le hacíamos atención, no importa, no importaba porque simplemente era algo ficticio, no era real. Back to that original example, when I was a boy and we would hear the alarm of those aerial attacks, we would run, but that alarm didn't matter because it was a false alarm. Era una falsa alarma, era un peligro irreal. It was a danger that was not real. Sin embargo, debes saber algo. Dios no usa falsas alarmas. Dios no hace advertencias en vano. However, you need to know something. God does not use false alarms and He does not use warnings in vain. Este pasaje de Hebreos no está aquí solamente para asustarnos un poco y no tiene nada de real. This passage here in Hebrews is not there simply to make an impression or to scare us. No, hay un peligro real y es el peligro de deslizarnos. No, but there is a real danger, and it's the danger of drifting away or backsliding. Para los que somos creyentes, no existe la posibilidad de que perdamos esa salvación que recibimos por gracia. Those of us who are believers or Christians, the possibility does not exist that we would lose that salvation that we have received by grace. Pero sí podemos endurecer nuestros corazones temporalmente y sí podemos deslizarnos trayendo mucho dolor a nuestras vidas y descréditos al Evangelio. But there is the danger that our hearts can be hardened temporarily and that we can drift away slowly, bringing pain to our lives and discredit to the gospel. Y para los no creyentes que están acá, And for those who are not believers here today, el desoír la voz de Dios que escuchas cada domingo acá, neglecting God's word that you hear every Sunday here, y endurecer tu corazón cada vez más contra la voz de Dios, and hardening your heart against the voice of God that you hear every Sunday, puede traerte un deslizamiento y un alejamiento sin retorno. it could possibly bring you into a drifting away that you could never come back from. Yo sé que no nos gustan las amenazas, no nos gustan que nos amenaces, a nadie le gusta. I know that we don't like when someone threatens us, Pero cierto hermano me decía esta semana, las amenazas son una misericordia de Dios. but a certain brother told me this week that God's threats are a certain mercy towards us. Son una misericordia de Dios porque son un intento más de Dios tratando de que no seamos dañados. It's a mercy of God or an intent of God because His intention is to bring us back to Him. Por eso, para los no creyentes que están acá, si oyeres hoy su voz, dice el propio libro de Hebreos, no endurezcáis vuestro corazón. So if you're a non-believer here today, we read from Moses in Deuteronomy, if you hear his voice today, do not harden your hearts. El Señor nos ayude a tener un corazón atento a su palabra, para que, como diría Moisés, la palabra de Dios no es cosa vana, es nuestra vida. The Lord help us today to have a heart that is attentive to His word. As Moses said in Deuteronomy 32, that word, it is not a futile thing for you because it is your life. Es nuestra vida. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Father, thank you one more time for your word. Gracias por tus advertencias Thank you, Father, for your warnings. y por la fidelidad que tienes con tu pueblo. And we thank you for your mercy and love for your people.
que aun cuando tú nos has dicho todo lo que necesitábamos saber, Even though when you've told us everything we need to know, tú vuelves a nosotros a recordarnos aquellas cosas y a estimularnos a la obediencia. you bring these things to us again to remember these things and to stimulate us. Danos un corazón para tu palabra. Give us a heart for your word. Danos un corazón obediente Give us an obedient heart y ayúdanos a glorificarte en toda nuestra manera de vivir. and help us to glorify you in our daily life. En el nombre de Cristo te lo pedimos. In Christ's name we pray. Amén. Amen.